Smarački komentar ubačen je kako bi se sačuvala monetizacija. Ukoliko ne želite slušati, prebacite na klipovani dio videa. Uživajte. Nugato je jedan od najlaganijih youtubera naše scene. Zbog te njegove neiskvarenosti i odličnog kontenta gotivi ga hiljade i hiljade ljudi. Kao znak podrške publika bi voljela kupovati njegov merch, međutim tu dolazimo do određenih problema. Već preko 10 godina snimanja gledaoci očekuju, ali to nikako da se desi. U nekoliko navrata pokušavao je osmisliti svoj brand, međutim to bi se uvijek raspalo u procesu. Ali priča se sada mijenja i nedavno nam je otkrio da ponovo radi na tome i da su sada šanse mnogo veće. Tako da hajde da poslušamo zajedno šta je on to imao da kaže. Ali radim na nečemu što vam obećavam već 10 godina, majke mi, tako da... Mislim, radim ja na tome već 10 godina, pričam o merču. Sa 25 ljudi sam onako sjedio koji rade dizajn u zadnjih, kažem, 5, 6, 7 godina. I svaki put krenem nešto s njima praviti i nemam pojma, ko da nisu mogli osjetiti šta želim napraviti, znaš. Majke, tada sam sad našao jednog brata koji baš kida i već smo mi napravili nešto, ali nećemo niš pokazivati. Tako da, više puta smo mi došli do ovog gdje smo sad, ali najvjerovatnije je da će biti nešto od tog uskoro. Jer ja sam baš što se tiče tih stvari picajzla žešća i ne želim uopće napraviti nešto ako neće biti dobro, fakat. YouTuber bez ikakvih drama, a zasigurno bi imao jedan od najprodavanijih brendova kod nas. Jeste da je Babura malo lijen i da ganja određeni perfekcionizam, dok to gledaoce sa druge strane pomalo nervira. Gledaoci su nestrpljivi dok očekuju brend, ali nadamo se da je čekanja ostalo još malo, nakon svih ovih 10 godina. Za sada nemamo nikakve naznake kako je to on sve i zamislio, ali ukoliko nešto bude, Nedator će vas i obavijestiti. A koliko od vas gledaoca bi podržalo Nugata i kupilo njegov merch? Ako bi podržali, pišite u komentare, a do sljedećeg gledanja imate pozdrav od Nedatora. Ćao!